10 godina rasta. 10 godina kvalitetnog timskog rada. 10 godina ljubavi. Prvi radni dan je izgledao kao polazak u školu. Septembar mesec 2013. Uzbudljivo, nisam znala šta me očekuje. 2012. ovo je bilo zeleno polje. Ravno i ničega nije bilo. Dolazimo Zdravko i ja i zatičemo jedno gradilište, halu koja je u fazi pripreme, bez jedne linije, sa 10 ljudi. Sve je mirisalo na novo. Okrečeni zidovi, miris boje, farbanih gilendera, hala prazna, pod blistavo beo kao da sam ušla u apoteku. Sada imamo 3 proizvodne hale, zasebnu zgradu magacina, a te 2013. pre 10 godina, znači imali smo samo jednu zgradu. Bile su samo 2 linije u proizvodnji, linija bending i linija za pakovanje brisača. Od toga da je bilo par desetina ljudi, sada smo na cifri od 3000 ljudi. Samo to iščekivanje novih linija, da vidim gde ću to raditi, da upoznam nove kolege, da li ću to moći, da li ću to naučiti. Uvođenje dodatnih proizvoda, Viper sistema, proizvodnja ruku, naš paint shop, sve su to jako bitni i značajni događaji u ovih 10 godina. Deset godina rasta, 10 godina iskustva, 10 godina učenja i 10 godina druženja. Prilike su mnoge za unapređenja, za rast ljudi i istovremeno menjamo tržište Srbije. 10 godina rasta, 10 godina stabilnosti, kvaliteta i ljubavi.